Wie findet Florian die Fächer? Kaip Florianui patinka pamokos? Čia labai svarbios yra savaitės dienos. Pamokos paprastai vyksta pirmadienį, am Montag, antradienį, am Dienstag, trečiadienį, am Mittwoch, ketvirtadienį, am Donnerstag ir penktadienį, am Freitag. Na, o Samstag ir Sonntag yra savaitgaliai, Wochenende. Kai kalbame apie pamokų tvarkaraštį, mes pasakome, kuri pamoka yra kelinta. Pirma pamoka yra die erste Stunde. Pavyzdžiui, pirma pamoka yra tikyba, mes sakome, die erste Stunde ist Religion. Antra pamoka, die zweite Stunde, trečia pamoka, die dritte Stunde, ketvirta pamoka, die vierte Stunde, penkta pamoka, die fünfte Stunde, šešta pamoka, die sechste Stunde, septinta, die siebte Stunde,